Ada satu salawat Nabi itu cukup diamalkan 11 kali di waktu maghrib, 11 kali di waktu subuh. Rezeki itu seperti air hujan, si tumpu-tumpu dalek. Salawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal apa lagi? Saya ulangi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat. Kalau tidak baca itu Pak 11 kali, tunggu menjelang matahari terbenam. Matahari terbenam, menjelang sekitar 7 menit sebelum matahari tenggelam, masuk waktu maghrib, baca wasyams wal laili al falak dan an-nas, 4 surat. Asyams wal laili al falak an-nas, itu dijanjikan rezekimu akan datang seperti air hujan.